Alo, dobar dan, dobar dan. Opet ja tu, na tom YouTubeu. Dobrodošli. Danas ćemo malo pričati o jednoj čudnoj temi. Pričat ćemo o tome kako će nas čipirat. Kako će nas čipirat, čovječe. Ugradit će nam čipove u glavu. Ali neće nas oni čipirat, nego ćemo se mi sami čipirat. Mi ćemo stajat pred trgovinom 24 sata i tamo šator otvorit ko ostali demoni za iPhone. I sami ćemo taj čip platit i molit Boga da ga dobijemo. Ja ću vam sada objasniti zašto. Zato što će taj čip vama biti kao telefon. Vi ćete dobiti jednu poruku i kad budete tu poruku dobili, ili ćete ju vidjeti u prvih modelima u oku, u iris, na jednoj leći, ili ćete ga dobiti kao direktni signal u mozak. Mislit ćete, ajmo ovako reći, zamišljat ćete si tu poruku, a ta poruka će biti eksistentna. Znači vi ćete misliti da ste ju mislili. I to sada vodi do panike. To je sada panično, totalno, jer stari ljudi ne znaju na bankomat kartu, ne znaju na telefon platit, kako se zove, o Bože dragi, račun onaj što imaš za platit, što ti dođe poštom kuću, ako vam još dolazi pošta kuće. To, da, tu sad panika, oni će to na vas ugradit, možeš misliti, doćemo svi na red u trgovinu i pred trgovinom ćemo svi čekati da nam to ugrade. Neće to biti tako, to će se lagano dogoditi i ja sam za, jer vidite, ako mi u budućnosti recimo budemo sve na čip otvarali, na takav signal, NFC signal, recimo, to nije štetno, zato što to nema struje, to je samo jedan cirkut, samo jedna žica. I ti tu žicu aktiviraš sa empfängerom i ta žica samo kratko zavibrira i da signal. Ništa drugo. A imaš lančić oko vrata, to ti ne smeta. Jebem mater. Ja ne razumijem neke stvari. Možda ljudi koji nose lančiće, te zlatni, tamo možda oni da. Pa da. Možda oni kao bolji signal imaju u glavi onda, teoretski. Kako ja o tom nisam nikad razmišljao. Da, uglavnom vam je to tako. Nemojte se bojati, to će doći. I nije Bill Gates, jebo vas Bill Gates, vas jebo. Ne volim ga ni ja, ali ne volim ga zato što moj proizvod smeće. Znači, šparo je di god je mogu šparat. Ništa ne valja, sve moraš sam raditi. Uglavnom, da vam dočaram to, oni već dugo rade na tome da će dekodirat mozak. Jer radi se na tom, što se ne bi radilo na tom, što bi ja sad sjedio u bašči i drko da oprostite, što ne bi radio na mozgu. Naravno da će raditi na mozgu. Idem, čitam, informiram se. Taj nerven sistem, šta je ovo, šta je ono, informiram se, čitam, nije ko prije jebote da moraš otići u sljedeći grad, u biblioteku po knjigu. Nije tako. Imaš privileg. Vi morate znati da je internet i kompjuter kod kuće jedan privileg koji vam je dati. Jedan privileg. Vi tu možete svu informaciju svijeta izvući. Jedino što u biblioteci nema smeća. Mislim, ima smeća, svaki autor ima svoj vid. Ali neki ljudi, jebote, ja popiznim. Ja kad recimo tipa vidim ne znam, nije na tim raznim medijima što se o tom 5G-u priča i ovo i ono. Poludim. Evo vam taj spektrum. Da, evo. 5G ima elektromagnetični spektrum. To otvorim malo veće tu. Bolje vidi. Znači. Radio vele su tu. Radio wave prolazi, taj signal prolazi kroz nas. Ali, on prolazi kroz nas, ali ti ne počneš pjevat. Zato što ne znaš šta je signal dekodirat. Niti ga zna
i koji dio tvog tijela dekodirati, inače bi ti svirao non stop neku muziku. I nemoj mi tu izmišljati više. Dolazimo do mikrovele. Mikrovela je od uvijek smeće, sve što se pravi u njoj ne možeš jesti. Razumiješ, ovo se ugrije se unutra, odu proteini, odu ugljenovi hidrati, odu sve u pičku materinu. Ode samo voda se skuva unutra. To reagira samo na vodu. Samo ona se kuva unutra. Ko da kuvaš u vodi, eto. I niš drugo. I to imate željezne plate okolo da taj mikrovelen da ta frekvencija ne bi izašla van, zato što je to na kratko koncipirano, da se to na kratko radi. Isto ko 5G nije na dužinu, nego na jako, jako kratko. Razumijete, to će možda biti na touch senzor, i šta ja znam, senzor do senzora 5G kroz zid umjesto kabla, razumijete, kao na ogledalo. Teško je to shvatiti ako nisi nikad igrao igrice što produciraju ljudi da bi djecu naučili kako će biti u budućnosti. Jer mi starci, mi smo to naučili kroz jedan stari program. Taj program se zove televizor, nosi puno programa i to si gledao sve. Bilo je tu za onoga što voli ono, za onoga što voli ono. Ne, imao si sport na trećem, jel tako? Program za svakog, svi su zadovoljni, jel? Vidi ovo, znači daljinski je teoretski Isuse štetniji nego 5G. Znači ovaj infrared štralo. A da ne pričamo o suncu. Znači, sunce boli glava. Poludiše. To ti je otprilike tako da ako što je to na toj slici, možemo to naći u knjigi, nekoj isto knjizi i to pogledati. Ali ja vam kažem, to će biti direktno i više za industriju, ali će biti 100%. I tu ne možeš ništa raditi, jer to će se dogoditi u sljedećih 15 godina, u sljedećih 15 godina, ne znam, nije. Sad isto puno ljudi umiru od te korone, ne znam šta će biti. Dešava se upravo nešto, dešava se. Baš ti uvijek sad na istom nivou biti. Normalno da se treba nešto dešavati, bit će dosadno ako se ništa ne dešava. Joj, muko moja. Pogledajte si dokumentarce od tog tipa. Elon Musk se zove, a možete i ovo gledati isto. National Geographic, ako njima više vjerujete. Ali Elon Musk, on je dobar tip. Ako ga upoznate malo, koliko se on borio i sam bio, on i njegov brat su programirali sami u Americi. I u birovu bili spavali, nisu imali stan, nisu imali para, ovo ono. I tako su se nekako izborili, on je izmislio onaj PayPal na kojem sada naš kolega koji izmišlja protiv Bill Gatesa traži donaciju preko PayPala praktički, znaš. A ja ne znam, čovjek napravio jednu igricu kao dijete, prodao igricu s tim kapitalom, napravio PayPal sa još par ljudi, to je druga priča, nećemo danas o tom. I na kraju je sve rokne u Teslu i u SpaceX, znači ima svoje privatne programe, SpaceX je privatni program njegov, znači s tim on ide u svemir, SpaceX vidite ovdje. I njega boli dupe zato jer on to jednostavno radi i ne mora nikog pitati. Zašto bi nekog pitao kad neko drugi ne zna, nije školovaniji dosta. Znaš kako se kaže? Kaže se vrijedan si onoliko koliko u mjesecu zaradiš. Koliko u mjesecu vrijediš. Tako mi mjerimo po mjesecu. Jebi ga. Kad mjerili na godinu, onda katastrofa. Da. Tako to funkcionira. Da. Blue Brown. Isto nije loša stranica. Ako se hoćete malo tim neuronalnim, znate, u mozgu ima nisam se pripremio za te stvari. Mi hoćemo mozak napraviti za tu künstliche inteligenciju, umjetnu inteligenciju, ovaj neuronalni network. Jako teška tema. Jednostavno zvuči sa tim layerima, tajnima i... To vam je ta umjetna inteligencija, oni ubace problem unutra sa ove strane, znači
i onda kroz neke algoritme izbaciti 100%, znači 99% akuratni model. Šta je šta? Znači izračuna sve mogućnosti. A ovi su dobro napravili, traže se neki brojevi. I sad to vidi kako... Znači traži devetku i šta je u dijelove rastavi jednostavno sve. I nađe dijelove od devetke i onda sastavi, razumiješ? Sad će on sve istestirati, isprobati i onda će naći 100% rješenje. Cirka, to tako funkcionira, cirka. Pametni ljudi se bave s tim. Za mene je to još uvijek tema koju bi volio učit, koju bi volio na dnevnoj bazi radit za novce. Znači programirati takve stvari. Ja imam ideje, a nemam tu školu. Da. Tako vam je to. Gradit će one te čipove, ali neće nam oni ugraditi, vi se svi bojite, ne znam ni ja, slike sa interneta se bojite. Šta se bojite kojeg vraga slike na internetu? Na internetu imaš fejkova koliko god hoš. Tih vračara a svi to sami prave, te grupe kod kuće, same ih prave. I onda prave reklamu da to treba samo jedan val reklame platiti, ja mislim, za jedan mjesec. Da se svi vide i onda će to starci sve preko WhatsAppa slati. Razumijete? Tako to funkcionira. I prestanite paničariti, ovdje se nađite se ovdje pametni ljudi, ne tupavi, razumijete? I idete s tim sistemom. Šta tu čudno? Čip ima u glavi. Moj dida ima u srcu čip. Onaj. Dida cyborg. Robot, pol čovjek. I živi. Jedino što osjeti te 5G mreže. Šalim se. Ne osjeti zato što nema receiver za to. Znači taj privača to. Da. Eto. I mi smo stigli isto do D-Wave kompjutera. D-Wave. Vidite, oni imaju sami svoje stranice tu. Ja ih baš ne pratim. Ali znam da postoje. Oni su napravili kvantum procesor. Znači mi smo sad u binarnom sistemu, računamo 1010a, 1001, 1001, da ne. A ovdje sad ima i možda, da ne i možda. Treba to laditi, ko će to laditi? To bi ja to volio hladiti, pogledajte kako je to lijepo čudo. A čipovi su sitni. Možete pokazati jedan, evo ga. Vidi ga. Joj, kako je sladak i lipi. Kako ja to volim. Morate znati da je to sve je to ljudsko, sve je to od Boga, što bi se reklo. Jer ja sam od Boga, vi ste od Boga, svi smo mi od Boga, ovo je Božja zemlja, nije to tvoje. To što Bog odredi, to će se raditi. Ti hoćeš, neće. Razumiješ? Tak će to biti. I neće se nikad promijeniti. Jer idemo napred, ne nazad. Toke silne civilizacije imale reset tokom godina. Egipćanini. Čekaj, sam malo da sad mi je palo nešto na pamet. Cars. AI. Da, vidite, sad ću vam ja nešto lijepo tu objasniti isto. Ovaj čovjek je napravio model. On hoće da ovaj auto od tu dođe na kraj, na cilj opet, bez da rokne u zid. To je njegov cilj. Evo, sad je stalo, tu prošao je. Kako se to sad radi? Rode se, on rodi 100 auta, pusti ih jednostavno na kidu. Neki odu skroz iza u pizdu materinu, to su onda oni što su kriminalci, a jedan uspije, njega se uzme. I taj ima najbolji DNK, njega se uzme i od te DNK se napravi još 100. I opet imaš od tog pametnog još jednog idiota
A imaš opet jednog pametnog koji će otići naprijed skroz. Vidite? I njega se opet uzme. Uzeo je 3 nova za generaciju. Iz te generacije će se opet roditi novih. Podsjeća me na Isusa. Što vi kažete na to? I na njegovu priču. Nemojte misliti da je to blasfemija ili nešto, ja to samo asociram iz neke druge perspektive. Vidite kako je sad već dalje došao auto. A ovaj iza auto, skroz iza, on je možda skužio što se dešava. Razumijete? I zato više neće i ode unazad. I ovi tu stoje, imaš ljudi koji stoje jednostavno u životu. I onda imaš oni koji idu, koji prate, koji vode. Da. I njih treba pratiti. Vidite kako to ide. I oni budu uspješni onda. To vam se zovu generacije. I to ide uglavnom. Ide. Dok ne dođe do cilja i onda ima svoj model. I tako recimo auto trenira, taj Tesla auto, tako treniraju vozit. I onda stave recimo ovamo dijete i baku i onda mora auto odlučiti kog će zgaziti, razumijete? I onda naravno da će, kog bi vi zgazili da ste u toj situaciji, u tom troli problemu. Joj, ja ne bi nikog zgazio, moraš nekog zgaziti u tom problemu, u sintaksu imaš samo ta 2 odgovora i čao, nemoj mi dolaziti filozofirat sada tu. Moraš baku zgaziti i baka bi isto htjela da nju zgaziš nego malog, vjeruj mi to. I ja bih htio da mene neko zgazi umjesto neko dijete, ne daj Bože, nikada, nikome. Uglavnom, to se tako radi, auto je preživio, znači taj Tesla auto sada vozi bez da će ikoga ikada zgaziti. Znači ta inteligencija sama vozi. Ta künstliche Intelligenz, ta umjetna inteligencija, ona sama vozi. Ona ima svoj program i ona će na sve reagirati. Sad recimo da senzor nađe tu kamenčić, on će znati, aha, to normalno nije tu na tom treku i tu je nešto čudno, to možda ću ja tu morat to skenirati, onda on u milisekunde skenira šta je to, je li to krava ili kamen. I onda on skenira kamen, aha, može se zaobići, toliko je visok, toliko je daleko, možemo preći preko bez problema sa toliko i toliko tereta u autu. Koliko će to nama spasiti? Koliko će nam to spasiti živote? Po mojem mišljenju. A da ne pričamo o doktorima i tim stvarima. Doktor će biti 100% doktor. Znači, to će robot i to ja sad izmišljam. To će robot sa ljudskog oblika. I onda će te pikneti u ruku i imat će tvoju probu krvi, DNK, naravno odmah sve i odmah će ti sve napisat šta ti je. I šta će ti morat promijeniti. Ja molim Boga da nam stave u ruku isto neki kao display ili nešto gdje onako ko u igrici piše koliko si gladan, koliko si žedan, razumiješ, da ti kad sad vidiš recimo kolač tu i znaš da ga ne smiješ jest, dobit ćeš šećer, otpašće ti noga, ja znam šta se sve radi, dobije od šećera, uglavnom tebi onda to kad vidiš statistiku tu na ruci i kad ti pokaže statistiku ne toliko ti treba za tvoj cilj, za tvoju idealnu figuru da bi se mogao razmnožavati kao savršen čovjek. Da. To lakše bi ti bilo to sve optimirati onda. Ja recimo kad bi vidio 70% sam žedan, aha, treba malo nadoknaditi, vamo tamo, sad ti treba proteina, inače ćeš biti, sad ti treba ugljenog hidrata, jer sad ćeš postati pospan. Takve stvari, razumiješ? A ne, mi dođemo, joj, pospan si, ne znam od čega, pa od čega pička ti materina, gledaj šta jedeš, šta piješ. Joj, izvinite, molim vas na riječima, ali ponekad me to jednostavno naljuti kad to gledam. Nije da ja to prvi put čujem, pa sad prvi puta popiznim, nego ja to čujem već milion puta i uzmem si pravo da popiznim. To je to. Poludiš, čovječe, poludiš. Matrix TV, pička materina, Matrix TV. Čujemo se do sljedećeg puta.